Thutha wa maabitha a borithi kuhithukia mbeca ici ihithitwo githaka-ini mwena wa Muguga kaunti-ini ya Kiambu, ndumo muritu kurio gucikua. Wira muritu uma wa gucitara. Maabitha 10 aria magutaraga mbeca icio marikirie thutha wa ithaa rimwe. Korwo mbeca icio ciuma ciama ni ciringi mirioni 736 iria mbeca cia Kenya. Tumeangalia imekuwa na fake US dollars mingi sana, kwa maana tumepata imefika milioni in Kenyan currency unapata kwamba ni 736 million Kenya shillings. Kwa US dollars tumepata 7,360,000 US dollars. Kuringana na OCPD wa Kikuyu, mbeca icio iria ciuma na muhuri wa UNAID iratwaragwo guthambio na niguo ene acio megune thutha wa kuhenia muingi utaramenya. Tumepata hata kama imevunjwa, tumeona kwamba ilikuwa na seal. Inamaanisha hao wahalifu walikuwa wanaenda kuibadilisha mali fulani, na chances ziko juu kwamba wangebadilisha na genuine currency mahali fulani. Marekuwa aria marari na mbeca icio ni andu maretuite gukorwo makiruta wira na ruhonge rwa urumwe wa kimabũrũri, kwamba wale wanaohusika na kazi kama hii, hao ni wale watu tunawaita economic saboteurs. Wanataka kuharibu uchumi wetu, na tunataka kuambia kwamba hawatafaulu. Mkono wa serikali utawapata. Riu waikaria gicigo kiu ona andu angi aria mangikorwo moete mbeca icio ni moretio macicokie. Kile ningependa kuomba wananchi wale walifanikiwa kutoroka na pesa hiyo ingine, hiyo fake US dollars warudishe mara moja sana katika police station ambayo iko karibu na wao, kwa maana hiyo ni fake US currency na mtu ukipatikana nayo watashtakiwa. Mihang'o ya gwethana na aria mangikorwo magithondeka mbeca ta icio ni yambikitwo, kuona kahinda-ini ka mieri iri mihituku mbeca ingi o ta icio cia mathara muigana wa ciringi 400,000 ni cionekire o kaunti-ini ya Kiambu. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Wanjiku.